tuni ni khwa impact tv Kuki channel hen det pi zo viewers zo na bonun ka jana salam ka hin pe tuni ni khwa topic diu cha hi le cultural rights article 29 to 30 hi in iti cultural rights iti ting le emite hi assn ali ne obama culture nei te custom nei te ikitiven ema he them lo tam pita de hi in iti hin se hin hil chending wa tuni ni khwa ge sa hin ko ama sapena pu LHUNKHOLAL KIPGEN custom chairman Kuki INPI Manipur ka jana salam ka hin pe he pa abana pi kim GANGTE former MP outer Manipur ka jana salam ka hin pe abana pu SEIKHOLEN LUPHO advocate na nang salam ka hin pe custom culture nei te kitivin e mga ilunggel hitam pita akibang law tam pita umin mi upa lunggel mi nau pa lunggel in sung lunggel in sa lunggel bon lahin akibang law tam pita umin aji che ho hi written record nei law te hibin tuni ni khwa hi yung tem khat be hi chen na ding wa hi yung ke holim dio hi ama sa pena cultural rights hi ipiham constitution no ya cultural rights ipiham ti hi pu SEIKHOLEN in hin hel chen mo amasan impact tv Kuki channel ve ho jo se kazana salam ka hin bolin tuni ni khwa cultural rights Indian constitution aiga asela chun article 29 30 ahe cultural rights le education rights ti hi aumin chi hi ipga umham iti ala Indian constitution aung ki drab hin India hi diverse culture diverse land pham la pau tam pi umna chule chon chan khan chan tam pi umna chen khom na mun hi ji chun chi hi fundamental rights khada Indian jong importance api ji a chu chi hi hungzao kha hin cultural rights iti tiang le Indian constitution dung zu ya chu cultural rights ong ki tiang le ipi ham ti ala mi si community umzo si cultural rights chu hinan tin a hin mainly Indian constitution in mainly focus about to minority ho hin minority ho culture hi ipiha hamla pawa minority hitau chule custom culture minority hitau choho chu ai wanga a distinct culture khat Paul bi hi han lang chon chan hi han lang khan chan hi jong le since time immemorial la chon chan khan chan nei ho hi protect ki bolo wale za tam ho in assimilate a bol diu cha chu mong the hi ti ja chu cultural rights in the constitution a jong hung hin this Indian constitution a he cultural distincts ne ho chu hoi ta preserve bol pi ding ti chu hin chule international la iga avati nga hal international la yong hi international covenants on economic and social and cultural rights hi even I 1966 kum hin hitabang rights hi wa nui le si na omlo kho tai ti hi United Nations an po do hin chi an po do chu December 16 1966 a hin chu chun undiscussed win anom lo loi ippm tam piomin chu chun aban ban hung chalen kum som jen a line chi emen hung ki bo hung chi pan na ding a hin chu chun 3 January 1976 kum hin chi international covenant on economic social and cultural rights hi United Nations an GP panin chi an GP na United Nations main aim si ama main target ni piam tala mi hem khat chu inherent dignity mi hem khat chu tu nya ho chu piham ham la pause a za lin jong mai thei chule apua pa nei ji hama jong chu a ho sa jong awai cha jong mai thei elo le chi na thip na yang chu aching mai thei angol mai thei a he sang mai thei a hin chi international covenant in covenant in piham a main target chule piham ti ala mi hem khat chu as human being a hi equala hung khat hin chi chun zat len zat neu ti pon dignity nei ta mi hem khana hung ping hin tunin prime minister pa elo la billionaire pa millionaire pa yang chu ahung pe na chu akiwa hung ping anu na bu sang gi jela hung ping tho hin na chule awai chapin pa beggar pa yang chu anu na bu sunga hung gi jela lakol ha som zowa hung ping hin chi chu same hin cha dignity nei ta hung pe na hi ji chun
mihim khat hina dignity pa chu preserve bol na dinga chu chi cultural rights pa hi United Nations an gel khoya chi hung pan hin chi hung pan na pai PTM te ala tunia ka sei nom chu Indian Constitution in zong a target chu hi al minority hin minority ho chu a hi thei chana man sa loading mel hete pa mela jo khat pa bolding ti chu hin chu la International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in a target jong chu la mi him khat zat khat chu ta ale with dignity, inherent dignity an kipu opa chu puma chu mi him khat hi na hingding uti na hin chuwa chu as a whole la ika sia le chun chi hi zat khat chu tunin zat lin khat chun ke ko ka lin tawin cây khát tawin là phung liên khát chun cái họ cả tâm tawin cái liên tawin am ho phung khu neo hin phung siki hi ve ti ho tabang kam chang ho Kuki society hen a hao min cho tabang au ma le hi tabang hi tabang pa hi tabang nu chu legally I khana judicial custody a zir la lut mo hi put cultural rights in protect a bol dan he a kho sa dan he chule I ham tia ko ham khat chun keu zat hi paului ka hita milui ka hita ke khata no zat hi nui zat ta zat khat chu amo atam mano alit man wa chu azat lit man wa chu mi zat khat sei sin ne ya hitia chu au ma hile hichi zat te ho chunga chu defamation charge bola legal action la mo hi poi ti chu ka sei no ma hin chi chun chin a target dang hi pun ki za to ding peaceful coexistence India chule vanoi le si chen home ding ti pa cultural rights in I mean aim le target ne ti chu first round ga sei no me ki pau min he o nei sei dan chu phung siki hi hen lang phung neo hi hen lang phung din jal India constitution no ya chu bon equal protection am ho hin na ele India hi democracy ke bai po to dung zin in a democracy there should be room for everyone mi zo se adinga chu panmun rooms te ti na hi India sunga in ki sei kit wa hi le Kuki te hi hoilang sa na par se zon minority hi tho win na ele tuni ni kho hi asia nin jong my culture my identity ki ti in Kuki te hi culture ne ve identity ne ve pule pa khanga pa masang lai pa na custom ne te hi ve ti win custom hi ipina pa na chu lekha ki sa hung ki ping tha hi pon na he pa ele custom wa hi itabang bang ho hi them khat ga hel the lo lung thimi them khat ga hlep tha tha bi a gel the them khat na sa hele he pan hin se pyo no Impact TV PUC Kuki nam mi te ho ang sunga ka hin sei nom cha hele Kuki te inamu le I chon nau custom ho ka hin sei nom chu nam khat hi nawa pute pa te hung pin ni khu pa wa pa na chu pathenin chon na to dan to in pi thawa hetan hiti ho jo si chu I chen now India government dung ju vai pu dung ju ya chu Kuki te yo hi nam khat hi ti ai ni het pi wa Kuki te Kuki mina hi India Army India spaya Kuki mina in lutsu ke yuwa Kuki mina India government in nam khat hi na in he wa hi tuni I chon now I custom ho hi Indian jong Asia pi o hi in custom la Kuki nam sunga tribe ho Kuki in pi Manipur custom kamo pu na ka ki ho pi dong ruin tribe 22 tribe in sumi te ho ka ki hu pi dung wi le ka ki ja tu dung zui win malai pula pa chon na chu I chon na ke bange I jong le Christian sa huang lut pha nin chon ho hi Christian I hi pha wa chon no kana pai wa pula pa custom ho hi kana ha zui lo wa tai ti choi hin tunia thado ku ki te in chon na pula pa custom I ju wa pule pa juni khang lai chon ho
isu wa numei man hian lang da man hian lang lung man hi yong le isu ho hi Christian hi na to kitu talo isu wal ta ve ti pa he ke ma mu ro le hin hi chi chun da man jong hi pui pa chon na ki da la han lang Christian khat hi ro le da man jong ki sim hlom han lang numei man jong ki sim hlom han lang pula pa in sil pi khat nan ke pat sa wa sil sagi sil git anom sa wa tu a sil som nom sa o hi Christian khangai su nom isu nim divin kadi na hi aji chu tua Kuki nam sunga tribe ho la ahin numi ho jidei nele kitchen na chung sa ngai amo ho sei dung zui le kin jong ka khul ro dung zui yin numi man ho hi I ho a sil pi khat le ama ho a man apana pat a chai ge chu I ho a tam jona lai hi nei chi chun tharu ku ki ho in I custom I chon now hi Christian I wa pathin ho hi ta ye wa chu pula pa chon nei I hin ya wa I sim tu diu hi di am pe le ti ke ma gel da na hi ke pa min he pa nei in saidan banga tu se ale he pa masa e custom them khat wa hi he la tho hi na masanga custom them khat alui ho hi them khat wa hi Christian sa kho hong lu na pa them khat hi I pe mang oi hi to hi pe mang theyong them khat wa na lai tho di hi na chan ge custom da ki ngai lu e ki ti jong le customer hi to pigim gangte ka hin do nom cha hi le ai pa na se banga them khat wang I pe la taw ve ama ho male perspective pasal ho perspective along cho Christian hong lu to chan ge ho pe mang taw ve happy nang mal gel da na hinu me khat na hi na zala elo society as a whole na vet na hi pe tha the adang nang malung gela chiwang them khat relax bol them khat I ton da na khelu te ti na ne ale in sei pi bo til zo se hi le se chunga aki khial lo ompun even I pau dong hi sa pau dong Shakespearean language kitidele English atho chu to tu ni a hi hu ki he hin til zo se hi aki khelen ama wang aki khelo thailo yong til tam ta kit thowin he hi chila ai ka bela custom and culture thu a ke ni hin ko hi se ding be se chu ka hepon hi jong le nge hin ko hi ta ji chun ke jong ka longgel them khat seng ka ting pusal ho ka sopi pusal ho jong ana ngai da daw hen lang ka hin sei nom hi Kuki custom hi kon ana sim ham custom ana ki sim ni a chu num e ho ana zaw le hitilom lo ma hi stringent hin ta ka ti pon a hi tunin I movie na hi azi chu custom thu hong ki sei dinga ite ham boina ham al ol ki pa na hi jong custom chin na ding hunga hi le numei ho hi ki ko be se lo hi I society le population event na hi le population pusal population le numei population hi numei ya hi tam je ba hi e ho chang se ai poi le se chung pum pi ai vet nong le numei ya hi tam zot tho ji hi chila hin numei ho thu group ni a ki khena numei group pusal ho chu a number in hlom je min numei ho cha tam je min hi che a tam je ho chun a sei diu alung gelu yong tam ta umin tin hi che sei do na ding chance ki pelowa pusal ho bobin hi che numei thu a de a numei thu a hung hi ji in hi che a pusal ke u sei na hin se a hin sei teng le numei ho chu I tam san khat ge ni negative ta in affected a ki hin a hi kolte hin masang in sati ti ana ne yon sati hi azipa athile azinu hi I tapangin dam thein hoi hen lang phajong le azipa ki go na ding thing ki ko ya anoi langa me hung ki hala achunga nu me nu chu ato sa uwa azipa to ahali khom ji we I chan ge ya inhuman hi tam
hi che sati chu tu ni om ta po na hi ateng le adi di in kolkit te hi chapang jong child marriage kitin chapang neu cha cha yong anaki chen sa jivin alungel bulhin malala chapang ki tol chem ho yong chu anu te apa te na ki ho to hi cha chun anaki chen sa jivin hi chi yong chu tu ni hin na lai jong le na sat ta in hi che anim tan hi ateng le hi cha kon chen tham khat hong ki tol ki ni na hi le nu me hi aji ahong thia hi le avon a khel ding avon pangai aji adam laya aji to a khoma avon ho chu hitalowin pon kang ham khat sari a chen sa wa mila ayong to loading corner a humi ong yong le to ding hi chita bang ho ama ho custom kititale tradition a chepi pau chu tu ni hin atam zo he be ya hitai akhuti ahle ei mi te custom hi azo in pi kapu in ahin sei chu ken jong supplement neu chu khat ka bol no min custom hi e ho identity a hi custom be ya chu mi hem chu I identity chu identify ki bol na ding lo he very important a hin la them khat sim phat the golden sati su mang bang wa chu phat chom ta lo thil o ma hi le hi chi ho jong hi inam khan to na ding le phat chom na dinga chu hi chi ho jong hi vet tu masanga nei kila tin ina nei joben anei nu le anei pa chu ki cheng te di ti khat ha na ume ati vin na pu tunin chi cho ta poi hi chi a lo na hi te se upa ho custom he hon beita he o ati hi lo hi la hi ama bang khang tha ten itika cousin chi to ka ki chen dam kani cha to ke kapale kani chu peng khom hi in u cha hi honin ke to kani chu iti kani cha chu ka u hi chu lem thisan khat ga hi chu iti ka ki chen dam ti hi atam khang tha nunga gol hang tam ta in ahin gelin ateng lekha sima lekha nasata ahung them hon jong hilanga nei kiti he ain ha gel tapowin hi je chun automatically hi che all in ahung bein epp yong la custom isei le sei di ka het lo hom ka te wangen ka ga gel da tampi au min even custom mong chu hi yong la chapa itikit nu win chapa pin lo wa hi le pusal chun ji za ne yong le ei mi te chun accept ibolo hi ipidinga da hai ti chapa nei thailo nu me ipidinga ingo o mai itu le mai ke ding kolbu itu le kolbu ke de pule very frankly nu me ingo uba pusal jo se ka thi lo pi cha lo nga ngi ta a hi hon bang ki ge lun ka ti lo me viver ho ate le ka right le ka left ya ta pu te ni nu me chun pusal chapa cho anei nom lo hi poi nei nom jong le na pe lo wa hi le hi ta nei di hi chi jong hi na sa tai gel kho diu dei le jeng in hi ai le society chun to a great extent this was accepted hi accept ki bol je chun pusal chun chance pusal them khat yang chance ala poi ti thei po te nunga dang ave tan hi nunga dang aven ahin puilu jong le anu apa ahi lo le a society chun hi o cha pala nei lo ba iba alo dham ti excuse rightful excuse khat anei jeng in hi ai le ken ka do nom khat chu pusal pa chu cha nei thei lo nu mei nu cha nei thei
nu me yin chi chu pon la ka ji pan cha nei thei ta poi ke wang ji dang ka ke wal de ti le ha de ma ki dem kit na lai de society a chu hi chu pusal din mun le nu me din mun hi a sat dan chu a ki het dan chu me le ho ki chen na khat na ka chen ama ho jong hi ama ho custom jong hi kho che da ni na min hi chi ka in sei na ki chu ipam te le nu me din mun in general not only cookies nu ki chen na khat na ka chen lup na ni ka mu khat cho alien je min asang je khat cho aneu je min anem je min hi te ni a chu ilu ma hi le no mo bep seu ding khat a ki kheta lo yang le ti ba za ho ki hi ai le chi chu ka dong in ipidinga chi lup na te ni hi a hai hi ki bang lo ham ka ti le anem pa khu nu me nu lup na de asang pa khu pusala de ki ti ke ya ha ka ta lup no mo bep seu dinga ka ti in custom zo si le chat na bi ki ti khat hi ivet na ale nu me ho hi hoi lai cha khat khat na hin tin no mo ui lu neu cha cha bang in no mo ta in nu me ho hin ho ki mang in then another point nu panin cha nu me izat ham anin pusala nei thei ta poi ai na te pi le te pun he pu za da hi ta na a te pu le te pin a cha pa ko ma cha pa na nei to ka se a cha na nei de amo nu chu la le lo nin nu me sagi a hin ne ta ai wa nga chu ikasama chu pusal iti je chu nu me nu ata sa I chan ya lel hitam ti ki ve pe ta lovin chapa chu ane to kha se chu cha nei sa ding hi chin lang khana ivet ki na hele factory ta banga nu me hi ki ve he I society a he factory a khu kyang ko ki sem na a khu I zat ki sem no ki sem je a number jo a thing set na ki sem pon ki khon na factory a chu hita chu ki pon chu ki khong yang machine na khon nu me ho chu chi machine chu ki hilo in nu me yin jong right ane ye I culture hin ma jong le nu me yin jong chi wang hi cha hi za ka nei ding a hi chi kalwal ken jo pong ka te ti a nu me hon jong hi che tha chu in ye ti hin nu me hon I hai lo ding a pan tu a ba na chun say be kit now hitin hi jong let to I think part nei pi chu tun ga hi cha chung ga nga ka ki pa min happy na hin sei da na chu ivet na hile pasal ho hin entitlement them khat ma nei ji hi na pasal ka hi ji a zu ka don long le pasal in zu ka don le amin se na all zep pasal dong ma nei le min se na all zep ti ta banga hi pasal hi should be strong should never cry tilam panga hin na I move but in the end of the day yo society ever na le no mele pasal hindan he ever na le pasal thiwa hi e I bol ham de in sunga hele society sunga ke sa se ho he ever na le pasal atam zo na hi jivin chin pi sab entitlement chun I chan game kha aneu them an khewal abol nom no an bol ting lo chan game kha am ho de jong mortality rate na he boina them kha ki mu do aji na ki pau min to hi he se khulin ko ma ka hin do nom cha hi le cultural right here protection into hi koi ho dinga important ham ho Kuki society adinga hi nga ki sai le ibola Kuki society ai hi protection ai lo le gamdang danga jong erosion of culture erosion of identity ti khat hum theina globalization to dungzo hin culture ro chang gyang pha da hawin ipp hoi protection nga ya tabang society ai protection nga ham chi thang pha ne se pi zo chun constitution base aga se chun adanga ka wa among the hin tun generalize aga se dinga choile culture custom hi ti tinga le custom a part of culture hin chule custom kiti hi khel mo hi pon ho Kuki society a hi culture hi ipidinga ngai cha ham ti ala azwa generalize a legal pona ka hin sei pa chule minority ho dinga ngai cha hi adi a miu si chu as a general hin particularly minority ho ngai dinga ngai cha he kati na point tabanga chu to ho Kuki society hi na ro la tu lai society hi na hi ala chun culture kiti hi cultural rights custom kiti hi
ipiti ham ti hi definition iga avana hele custom kiti hi particular times period na hiji namte hijite ana chona pau chu kiti hin chu custom kiti hin culture ong hi ting le hichinam te in anata sano chule anachon chano value maintainable dano chule chipa chu culture ong kiba culture a chu mini piavat kenam ti ala amo nam te amo za te capability to kiva tha ken hin culture a he si jin dunia hi yo Kuki society iba na hele chun how we function, how we maintain culture hi ong kiti ti ngale iptm te tu na mi pi ho ko ka se nom chu hi ala I custom pa a chu culture hung ko na hi chun I culture hi I custom iti maintain wam ti hi tunin ka se nomen Kuki test custom kiti hi apart ani kho hichlai pha na an ki bol pa chu chi chung ki zo ya cha pa na chu culture pa chu hung kon do hin chi tu na ka se nom chu le Kuki te custom culture hi na hela chun theoretically ipiha ahoya hoi ipiam isaya le analanal aiwanga chu tu society adinga practically applicable lo atama tamai tai di ka sei nomin chi seileng ka gender chan hompi pusal lang hon angai num lo mai thei hin athili applicable lo hi hel phar hi ti ka sei nomin izinam ti ale mihim khat chu zat khat chu ama identity culture chun chi chun approve a nam khat hi na chu hi na hi jong le GP thelo custom chu ekhana le culture capability value dignity chamang ti ka sei no min chi value dignity I culture thina nga chu custom sim to nga yen e ho he theory a hoi theory custom thu sei pha no le ho Kuki ti a he kili san kha zaw tha chi hi keu te chi te keu chu te cho le nu mei khat I ka do a jong le keu hi chi kon te hi chi khu te men hi za te khat te piam I sei la chun piam kili sana ta la mei the sei ho chun ke in sunga sei mei the he na chi I society ne char khana chi phana chu ai wanga chu tu society ada wa na la chun kili sana kam chang hi chu applicable hi nai sai ta lo chu nu mei khat la pusal kha ki chiang tu dinga kilung set ta khom dinga tu chanu pa hung hi dinga in sung khat ki sem chu mi khat nu mei khat pusal ki chiang ki ti na in sung ki sem be ya nu mei te dinga jong in sung khat sem be pusal te in sung khat sem be chu mi kilam chu akilam tu te ni a chu keu chi te khu chi te ki ta sar tang tungai ki tham tu le ipiham ka ti na hi theilo khat hin chi chu chi tu na ka sei nom chu I custom hi theoretically ahoya hoi hin practically achi thelo atam tan chi khel pha the tai ti ka sei nom hin culture iti tiang le I culture a ko na chu min apha khat la na bol the chule I culture a ko na culture ki ti tiang le I culture a ko na chu min symbolic ta a imun the apha khat chule culture iti ale oh chite culture hui ti na bol in ta min share nei the culture nga yin chule culture iti ale dynamic systemic ta au mangayin chi cha thelo wala good culture gi thelo hi tu nai ho Kuki society iga bana hela practical le ho ya hoi theory a cho ho ya hoi practical a chi thelo tam pio me ti hi ka sei no men chule phat khan to dung zu ya tunin he pa jong a zawin na ka sei nom chu written document inei pha no ngai tai ti ka sei no men keu chi te men he za te chule hi chi te ti hilovin nu mei khat chu aki da dinga hi ale hi chi na zui ding hi chi ding nu mei khat chu ki je khat dingal hi chi ding chi hi ama phungin anei pa hi compilation ki bol han lang written a umlep ka dei sa in piam tila tu lai aki eng bol te alak I chivin piam nu mei hi e ho chun ilohan mena chu I chen nu man enau nu man chu man tam ta alak chu gan cha ja ma chu ila ale value sangdan ki gelvin chi za cha ta hin ipiam bright price hin na chi chun chiong hi written a inei pha no jong hi tan chule daman jong hi ipui pa chun nu mei chu aji ang sunga zona a hi ale ipiam imacha
avon akia akalwala chu thila po do sa lawai da so la hin na chule yamta nui siman I khat mana chu abola hi ala daman chu ipiham silpi khana da ding khuti di khati ding na ti ho ta bang chule chapa khat chanu khat chu anu la pa na ki su mojen anu ko ma tai ai la phunga chang an ke hol do tai an ke hol do ta hi ala apate to chi anu te chu ki ho wala min ain chu an ki chu nai la chun anawa man silpi khat leu ding khuti ding khati ding kiti custom inei dawal hi pon na inei win ritana omloji hin chong so lak ki demand tu cho mi hina hiti ta ho min cha written documents inei pha no hita Kuki society adinga he chule culture hi kiba tinga hi ale culture hi I hon mu hi ice bag hui na hi ale ipiha tui chunga chi ice pa he ahung do pa bo hu mu hin na chi ice pa bo ahung bo do pa hui mu ewang chi bo ahung do pa anoi langa ado tui noi am alina hin tuna I culture hi Kuki society ka sei num chu hi ale I culture hi apasanga a shehin anunga sone ka tinomin jam tela ahung do ho 10% bo hin tuinoya ho 90% om hin a foundation hoi lo phana chu ahung do ang chu kimu hoi thei telo chi hoi thei lo hin chi chun isim hoi pha no hi ta chu ka sei nomin chu la ja meda min sein sati Hindu ten practice na bolovin chi hi tun aum tapon na chiong chu a part of custom hi cho Hindu te adinga cho chi chu phar khana na practice pau chu Hindu culture asu hoi mo thil met sahi tapoi ti phana chu ki sumang cho ipa chu ki sumang ham ti ala amo concept ma chu pem ta numei khat chu aji pa thi ta ale midang khat to hungki chenga le purity mi khat hin amongin chule ipi chon chan phalo in khana la aji pa chun amu talo da thi hi tan chi chun purity maintain na dinga chu aji jong cha hal thi thau cho aji pa to na chi chu met sahi lo phana chu min a khel ta cho to dong cha khel thai le hon daman numei man kiti ho ai lawal I culture hi written ai nei phano hi tan chi chu chot bang chu ban chu aki khel thai da tu ne Kuki society a ka sei nom chula custom itiule igel thu pi mi khel thai lo da ni khat bin custom kiti phar khana ipui paten ana bol pau ki sei nai bo khel mo hi pon I custom isim hoi lawal I culture tu ne nam khat chu min azana ai lo anui sin chu a culture ki ngai hin culture itabang culture practice bolwam ti pa chu hin chi chun I custom mo chu ka sei ja alui ho mo ning ka ti na hi pon a phalam pa chu ipiti bol ngayam ti hi a hin chule right to property chung chang he Indian constitution in jong chi hi chi pi thei hi poi tia aka aitan chi hi aka na chung chuna tuna ka sei num chu hi ala nei le go dong hi pusalbo chang the hi ni ho he nu mei a share lo hin chi ho jong hi tuna ka sei num chu hi ala hi nge in sung kha chu ane go da tu lo wai la chun la ipi na upai lo hin mi nei lo te dinga chu nei le go ki hop ling na dinga tia chu hi ala chun achanu jang hol chu si lo ham tin ka gelin piam te la right to property a hi piam te ala achanu yong chu athisana ping acha pang chu thisana ping a hin chi a chu right to equality property jong hi equal anei phare tai ti chu ka sei no min chule numei khat chu hinge ajnei do ta lawang chun hinge e ho critical concept in ji chun chi chu ta jong la numei jinei lo ho ajnei ta lo ho wang hi ipiham property rights pa hi ipiham en pusala to ki bang ta chu idei ta lo wa jong le ipiham thamkhat modernize bola thamkhat sim tu phat hitam ti chu ke magel hin chi chun I culture hi deeply fragmented hitai ti chu ka sei no me ki pa min he o na hin sei dan ta banga chun within record nei ta lo hin in sa to in thang zong chon dan ki bang lo lam sa lang te lam ka lang te ti win chon dan hi pura asu asa thei ta hin na ale chi se ong cho hi loin dan hi athum dan banga cho he pa tunya dan he ro na pan na sei pi me the he na pa na he ro cho apa na sei pi ti cho a ki sei tho hi pha na hin
khang meeting le gam chom ma ha be he dan he za chom hum ta ina he he pa le tu nia ka hin do num chele za hum ta dung zu ya hin tu ni ne khwa he written ko nei hi angai chamo mung ta ina Kuki INPI lampanga he lang Kuki INPI cho ho ne apex body alien pen hen itabanga I bolwa dan hi tha be aji wa pha lo ham mi jang pha ki ko to wa numei jong zaw sa wa tu chung wang he masang la ya ho chu numei zaw ta lo hin tu chung wang he phat te aji wa numei jong zaw sa wa aselai aphalo lai uma jong le tem khat ivet to wa na he ona saitan culture chu hoi lo te ngai le min in ve wa he mi that te culture he elwa le bom pote culture he in ti sang wa chun na e culture phalo lai ho ile tha thewa nang ho INPI lang pang he nang no ho han lam lang apa na nagel dan itabanga mam chi hum ke ji to ding dan he ki ji to le pha na sa tua inam wadinga chon dan custom cultural ki tipa he mi pi ho in angai diu le na za di wa ka hin sei do num cho hi le adi a Kuki nam sunga mi u pa ho mi bol ho house ho ama in sunga tu le be ho custom chon na cultural ki ting le hi cha ho chun control hin tunin hoi tan na gelwin mi pi Kuki mi pi ho in custom cultural ki dila hin cultural ki ti hi leisi gul nu ki pa na pulam palam tulaya khang tha ten lasa lam za chum nui na thei ki pa na thei ho abol ho hi oi na thei chana sim be thei hin tua inam wadinga custom dan pi ki ti pa hi chon na dan pi ki ti pa hi injo jong ka seitan Christian khat hi ta wa hi le ipute pate dan sim ho hi pai ha thei chan pai ha ding hi Kuki tribe sunga isu pi hovin apai la tai e ho tharu Kuki sunga apai la pui ti pa chu kan sei ro no ma hi in hi chi ta kil hon chun Kuki custom chon rung zu jin mihim khat cho pi na hele apa pu chon na chu chon na hi so chirung zu ya chu nama dinga chon nau hi a try ma dinga chon nau hi a hi chi ho chu mi u pa le hausa le tu le ben a khel lo wa hi le adi pui Kuki INPI Manipurin jong khel na ding in ha gelan ki gelin su di ding ha gelan ki gelin custom aphunga custom tu ho le mi u pa ki ko khomin koiman ipiti ring ham interest lapun chiong chu tham zakhat ka sei do nomin nam sunga tribe dong ho in ki ho chon na custom ho hi agom pe na ka sei pi jo hi jingi Kuki INPI Manipur custom chairman pa ativin paite ho to ki hovin mal ho to ki hovin jo ho to ki hovin tharu Kuki an me silpi khat lung kai do na ti pau sil khat jong khu ki ho chon na ki chen na chung chang nga ki ho chon apana pa achai na gi sangat silpi khat man chu ta ma hi ati we awi ti ai le ki ho a boi pu ati we awi ti ai le tunia pau khat mang kho mo ti chu nam sung wa pau ko on jap chu am nain tharu Kuki ho in i chon naw i dan ho hi numei thani ni ong pi wa i chon naw ho hi isim phatnuwa isim to duty he hausa upo ang sunga Kuki INPI Manipur custom chairman hin kahung taw hi nei injon kasein chon na la mihim khat lu man jong chu ipui pan sir so manatana sir som chu asuma dangka som li li Kuki INPI kitana malai puten dangka som li yong sir khat na sima tua sang som li hi hiti ho chu in ve na hi le mihim khat ki tha hi le thilung chu ma hin sir som chu kal thei lo hi sir som ma ko na chu asuma hong ke kai le tua Kuki INPI custom mo ka mo pu na dang ka sir khat na som di je law li chu
atu ti ai le tu nia chanu chung hen lang chapa chung hen lang luhan ji a tulung tili ho sanga mi kithat ho sanga lung man sanga numei man atam jo numei da man atam jo jo hi i ho i bi to ki to pui ti ju ga sei ro no ma hi chong hi khel din hi i pui pa tian na la dan cho hi le anala dan hi silo hi in aji chu selfie chumin man aphat dung ju ya suma ka hi tu in sunga upa le be pa le mi pan custom tu ding hon chanu khat ajine ya luhan mana na da riu re langka la nga lak som ni itiu chu hoi lai chu i chon nau to ki to a i ho to ki to am ti pa hi tu nia mi pi ho lunggel agel phat na gel phat te te diwa kan si hin chon dana hausa upa yong gam ki nga ring dan jong chu iga sei no ma hi le sei lo a kho hin mi pa khan cha pa nei lo a hi le anau pa cha te na gam nga hin hi chu numei chanu ani ya hi le chanu ajinei lo au ma ain kho ate thiring ma hi le apa te ki hi chula chanu na pa gu nga ring chu di e te nu hi rong le ajinei ro bang le agam nga ring pa da la pi phai chi pu te pa te an chi pi pa hi hilaya ju sim to ja wa phadham tin ka gelin tua numei golo iti ho tu ju kan seitan numei kida yong chu tu la hin kal bal ran gel ta win pute pa te yong chu juan chep kham wa tu te cha ten lung to luwa hi le keng khona ta wa an ke tomu wa ai wa custom dan en pha le dan dung ju ya chu nupa pipu hin a pu te lung to lo se chu i custom a chu ipiha in sunga silpi tel silla in nga golo ti ta banga pute pate in silpi khat in nga sa wa vo pi nga sa wa tel pi nga sa wa hichila a chu adoi lawa adoi piu silpi pau chu anala ji o hi hichikal wala chu koi man mi na gap lo hin tuas i ho in chon dana chu min loi ya na sil da ni yong le man lamul ane khum ding ane lo yong le ain doi chu api ngai lo hi nei loi dang ane lo yong le ni kho phat kiti ma hola in doi chu koi man phal lo hi ai la hi chan ge ya akisil ne ai lo ala kilungan akidal bulu to kiti ho chu in doi chu pute pa te na la pi ji hi tua in doi sanga tamzo tam ta ta ki da pau hi wan gam lut mo na ai nei lo di hom ti hi custom chairman hi na ka yel dan cho hi nei hi ji chun ka yel dan chom lam hin sei lang dan wang hi custom tu ho tribe level la custom tu ho le mi upo mi bul ho tu le be ho en dan hi khel nading dan ho yel khom ke ya yel phana bol tu ding wang chu Kuki INPI Manipur custom chairman ka hin a kana kula ka ja amin ka cheiro theilo amin ka cheiro thi amin hiti ho hi ye isim phat duty hi ke man ka de do le hin pute pa te khang tha ja khang lui ja min jong Kuki INPI dan pi ti ho hi Assam Nagaland Manipura an siemu wen ahin la sunga ke sun ho hi juilal di lo hin ahin la jui po win to a ke ma Kuki INPI Manipur ka mo pu ro lin jong pu gui te to ki ho na ki ni jin
ไปแต่เทียตัวกิโฮวินมาลอยองกิดงอินจอนนะฮอเฮกิเวตุอินยุยเทียลมจูอกิบอลทวินไอ้ละกุยมันริตนากิกอยวุดวางินอิลูฮันพานูเลไอ้มารีเดียไอ้ไก่จีวินอิจุยจีปูวินฮิจิฮิริตนายองกอยฮิตินดานนัวยมุฮิเตดานจุงปูเตตีฮินัมบินเตกัยทีมนะฮินะกิป้ามินเฮปูเกวังจนเฮจีบุกหัวละมังกันเฮ็ดพาเราเฮนะลูไอ้มันเทงเอจีดิ้งอาจจะกิทีมโตนาวเวไอ้กิเต็บตัวจงเล่มุนตินากำตินาหูวัวจีคอมเตาเตติองเล่น่าสะตำเราเอเลน่าไอ้จีดูอาจงเล่กิจุยกิดเราน้หัวเดียงจะบ่อยนะจะตั้มไปตามเท่าเด็กเฮ็ดเทมมาอินตัวพิกิมก็มาก็เห็นตัวนุ่มจะเฮเลกิดาดานกิเจนดานกำตินิเซวินนะนุ่มไอ้นู่นเลยภาษาปาองกิเจนติงเนี่ยอามานี่ดงจีปอเป็นตั้มจ่อเห็นอาปาเตปีเตเขาก็ทำเสียเทใส่ใจอาพี่ยงเราไปอาปาเตจังเงี้ยพันเสียใจวินนะกิลุงเสียนาเฮียเราว่าเลยกิลุงเสียนุ่งกิเจนสะตาวเตเราเลยอินจอยนะเสียแต่บางทีนุ่มไอ้เฮียแฟคทอรี่แต่บางทีในแมชชีนทำขัดแต่บางอิงเกลวินกิเจนนี่บางทีงอบอยนุ่ยนี่จ้ากันในตาเตแต่กิเจงเราจ้ะงอยกิลุงเสียเนี่ยแต่กิเจงเห็นไอ้บางไอ้หุ่นเจนคอมติงเนี่ยจับปาขุตีอินที่จีวินนะช่วยบ่อนไอ้เปียปนาทำเตเลยหัวดานุงเฮียขังวิกิสุนเตะเราเลยกำตินอมินภาษาเฮียเราไปโมมาทูจุฮิดไอ้หินหัวกัสตอมเฮียอลังขนาไอ้ที่ไอ้จีความผิวหินนักมาลุงเกล่าเฮียฮิจิตบังดานหัวหินนุ่มฮิจันเกอลัมเปียขาบิงมจีในลำพังเสียเราวินเลขาสิมลำพัง politics ลังทำนุ่มอันนั้นเป็นข้าจะไอ้คุกี้น้ำพิษนุ่มอันนั้นเป็นข้าจะไอ้จันเก hindrance นั่นลำพิกิขานะจริงๆทั้งนี้เห็นจริงป่ะป้าเทียงลงเสร็จนะจาลินเกี่ยกันนู่เลยกับป้าฮีนัสตาเลขัดทีมอันนี้ฮีลงแล้ว very much broad minded อันนี้ฮอนี่เลขัดซิมลำฮียงเลนุ่มไอปุสัลอันนี้เขียนฮอนปูนเกี่ยจุกฮีเลก็จุกหินปุสัลนี่นั่นแหละไอ้หินบางสีน่าจุอันนั้นเบฮอนตาจีจุนอามานีนงกุมอีจัดทำขนาดกระหงเปลี่ยนจีจุนกับปาเลกันนูจุนนะสัตย์อินกระหงเปลี่ยนอาปันอาจงจูป้าเทียงก็มาเต่านะตัวถัวไอ้นั่นทันตัวว่าก็แนวลายปันอาจูไอ้นั่นสิมฮอนานิขัดเละขัดสนุฮีที่อาจุกินเนนะ confidence ไอ้นั่นเองคนนี้ก็มุ่งฮิจิจุกยาดิ่งนะสัตตาเอเซตเลียนตาฮีอาเจจุยปั๊มกับป้าเลยกันนู้จุนนุ่มเอฮีที่ไอ้เดไอ้เกลดาวฮอนโลกัดสนุฮิจงเละฮิตนุ่มฮิจงเละตีป้าจุยโลวินนุ่มละพุสัลโจอากิบังเจเนนุ่มจงอนุอป้าอเวกอลทินพุสัลเซนอเวกอลฮิปุยนุ่มจงจุนพุสัลโตตงทินนุ่มจงจุนพุสัลินไอเอ็มหัวจะไอเอ็มเทียตีฮิจิลุงเกลจุโตโทอินเอ็นว่าวินเอ็นข้อขาหนินพิจิตรจุนเกียดิ่งอินวังเลขาก็สิมินจงเกยนุ่มเอกหินกันนู่นเลยกับปานเองนะขอสาปุยตีจุมองปูนคลาสวานาปันเองสิลงเองนะสอลูวินฮิติจุนสิลงหงเซเลียนกหินไอละบ้านะจงจูคอลเลจลังยูนิเวอร์ซิตี้ฮิจงเล่เก่งกะเกล่ากันนู่นเลยกับป้าตัวก็เกี่ยวว่าจิไลจุก็เดียจิไลจุก็เจโนเมจิจุก็ซิมโนเมก็ตีอาฮิเลอามานี่จุ very supportive ไอฮอนินขัดเวย์ใจยังอินสุงานุเมนะหินหายตัวเลขซิมอติฮอนปนเกี่ยวอินสุงากระโซปีปุสัลเลเกี่ยวนุเมจังจุกิบังเจนินเอนะเววินฮิติจุนเลขซิมนั่นลังฮีเห็นลังจุเล even อันเอวเป็นอินกิเซเลอินสุงาอันเนนะยองจู
bang le pusal khat le ni te chu pusal hi sa yong cha tum lien jek ai lo le phe hoi lai ai lo ala phe ai lo le alu ti chun ano po in idu idei chu anaki ki la ai ta cha na ki hi in chi ka ge la hi le wang pha ka ki sal he jengin chule politics a ka hung lu ding ka hin gel hin kanu la ka pa wang cha anom po na hi kanu la ka pa hi low wall mi hi honin a hin pathen lam ha ta a hol mi cha ni honin ka new la ya panin ka he jing ka hung thol hon le dil su in taw na man hon new cha ka hin ka na mo in su na lo kon hon le lo la ya taw na man hon ka na mo in ting le ni tha le lu kon in ke ho chang ei koi khomun taw na namang ji hone hiti chun politics ka hung lu ko hin anom be se hon poi ka nu le ka pa hi politics a kiti le ita gel hon ham wang ka hepon politics su adei be se hon pon convince ei bol go honin phaya ka umna ko tara hu honin taw na ma honin ami hilong lewa ka pan taw na man hin ei wangin la inamu boy lai ta a theo kitile 98 chilai bela ke kalung gel chun inam mi te tho chu kapolel be se nu mei chapang ka hi wang chun hi che a chu parliament aga ki sen te ding kai ti kai lo dong chu kana gel pon chilai a khu thu excuse me chilai a khu thu ga se nga ye ti se hi chi focus su ka bolin al anaja da ti chu politics su anangai sang be se hon lo ti dam anad dei be hon lo a hi wang chun ka kipat na ka hung kipat ta ngal chun na sa ta in taw na to tho in na support honin jo se hi ka gela hi le ima hindrance chu kamupoi ama wang society athu them kha ki jai nu mei chapang in i pe bol di na ngai ti khat long hi pusal e hon bon i ma ki bol do lo wa nu mei hon i pe bol de ham ti lam pang khat long a se yong ana ki za men ama wang I have proof ka bol he ka ti he parliament na chun inam mi ten hi chan gi ya ne eita sanu le ne ta sanu ne ngai lut naw pa thengin phat the bo a parliament a wang chu sen ati cha ka ki sen na Kuki regiment jong po khat wei chu ana ki po do ai dai i pi chu le cha nei ga do pa chu hi chi ka focus se hindrance tampi jong le nu mei e ho chu pan hoi ta hapet na i hung pan teng le i ma cha hindrance sun e ho stop a bol jong na ding ilampi a kha na ding wang a poi hiti hi ji chun tu ni a hin nu mei hi je a hindrance tam pi chu a ume ai wang cha chu phut ngap chat ding a hi in to be fearless you should be very fierce ti khat a umen fearless hi na ding a chu fierce i anga yin hi chu min ei ki chat ding ka ti pon i lungel pa nu mei te e le kha ka he poi ke bang ai lo sum ka nei poi ti chu hi lo nu mei ka hi na ji a chu pusal ho sanga tha inei na jong umin hi ji chun armed forces special powers e kho ta ana umlai ta chun pusal ho hung do zo ji pon che khat yong kan seitan mention ka ga bol ki de pusal ho hung do le amat diu atha diu zela het diu hi ji chun nu me ho he ana ki pun kho men nu me ho na sat ta fight hung ki bola parliament ge ya chu fight in the ball hi ji chun hi cha hi ka vet na hi le mi hemin alungel athanei sanga cho alungel a ha na hi le bol mo be se poi nu me hi jong leng ti pai ki sei da han lang chanu ka hi na zalin mi nu ka hi na zalin ti pai tu de na pan la ding si chu ke ge la hi ki pau men pi na hin sei dan azong chu tam pita he ta ven nu me ki hi jing jong le
itan ge ham kha e pan lawang chu koi ma chan koi pusal koi ma chan government ai kham zo lo hi hi jeng zong le ti pa chu ki manda ta ka ti chu nu me ka hi ka pa chanu ka hi na ka pu tu nu ka hi ku ki chanu ka hi ten pan kila le ti ki pa min e custom mo aphat mo na tam pita hin sei tawin na phamo le jong le custom mo hi in tua hi applicable hi lova masang lai pui pa khanga wang cho an hi tho he applicable he apha he ta na gel khat hi in na imo edem de wang kan point ele cha hi lo a hi nu me kha hi ale ku ki in pia case tu case khat ne ku ki in pia ga pu lu le outcome ki chom lo langa ipo lu la outcome chom ti kha zong the na ele tu da tu ni he ho ku ki ka ki na na ke bona nu pa ki ka he langam le go lam pang hi jong le hi chi hi India dan pino he lo he tam pita um he mi zo se lo ke banglo he na el hindu te ke chendan ke khendan lo muslim te lo je ho ai pan khum le he thei ki lo ti lo jang diverse he to dung za bi umin to a he se kholen ko ma ka do num cha hi le ku ki te hi ni khat ni le ko na ga ki complain to de ki he to de hi le wen ita banglon in kan diu ham itan ga ya e ho hi ipidan nampangin ehin kan diom chi pa chu nangma he dan in sei pi wa so ka sei nom chu hele muslim pusal khan hin jithuma nei the hin jisom jithum chu with reason api le jithum hi permit hin som jong nei the hin hin ane go hong kho phal ajithum cha chan ge chu legal hi ja chu nei le go chu hung chang ding hin hindu te chu le ji khat concept nei te hi wen jikhat concept nei te jong chun iham tia ji chu akichen wa chu ipi ki thamang ga pon amin tu ta jun ka ga hai ni khat mei ke hal pa kho chu khu ver sagi avel lo le akichen nei lo thinga gel lo hi che a che ho hi christian khat hi na wai ku conclusion tai min jong na in sei pi ta ba phat ki no chi chun Kuki te hi ko na iki he teng ole hindu jang hop ta powin muslim hop ta powin special marriage ek ho ta bang cho hai hung di hin nu pathu hong hi ala chule nei le go thu dang dang ho chu hi ala chun succession ahung pha chun christian na chu ki chi de tan chi chun chi chu khat hi halang chiwa chu hi ta bang lo ko na hung pha nu le idin mun pau hi ayok sa written ka ti pa he kichi khan pa le chun customer ipi culture nei te hiwam tiong chu chu reference a mi hi akina atinga le section 89 ka ti win ke hon party te ne ja ke ho tu a hi ale ipi ground ham ti pa ju phat le chun I customer chung ki wedding cha written in ei pha no hi tai ti chu ka ga sei no min chi chun chi chung ki we hi ji chun written record hoiten ke si mutin chu le legal lia loko na chi wa yong le ipi ham din mun hoina ding pai ki sim phat phat no hetai chu ka ga sei nom chu la last ka ga sei nom chu hela tunin custom culture tam pi sei win culture khat hin hoi theina ding a hi christian khat hewin pastor wang ka hipon ka ga sei nom chu hela polin koren mi te lekha na thona ngai lu na thu na sei hu amining alina lin hin ji nam ta le koren mi te ki ti hi ipi ham mi sei chal te mi lung ta te ipi ham mi pia mulo te iba nai la ku ki te talwa ki kilo hin chai ta bang lungput nei te ja ngai lu na nei lo chun thu pha kun de te ngai lu na khon ha se hin chen tu na jo custom culture hi sim tu te la ngai lu na first pin koi lo han men ji akina jong ta pon tin alhang ke ho chon na chi ti alhang nga custom na ta pon tin custom jong sim hoi na hoi dam ti chu ka ga sei no me ke pa me abana hi pikim avel hin dong ki ta dilang happy tuni ni kho hi nang hi kuki te la dong no me la he thei former MP na hi in politics langa ding alien loi na hi ta in nanu me chan khom pi hoi nang ma in jong kuki society na pen ja hinjo ana seba hindrance tam pita umin hi jeng jong le nam nu me chan khom pi hoi ichan gyan til khom no mam studies lampang politics lampang no le ichan gyan na til khom no ma minute thum saube lo in conclusion ta min hi sei pi wa azo akaga asi yang chu them khat wang chun tat sa bol tan hi jong le til kho ti chu nu me hi pathinin quality tam ta pusal api lo point 1 nu me hin cha anei the the womb of the world
is a woman akiti in here nu me an hi le le se chunga mi thei lo de nu me in cha nei thein pusalin cha nei thei poi hiti hi je chun nu me ten nu me hi na eima nu me be ya in sung hi thei lo nu me be ya society thei lo nu me be ya ho bung the hat zo lo akute ale nu me ka hi I chan ge ya wana pa thengin quality ap ham ti hi ama support ne ki gel han lang achiteng le hi chi thui sei del political social and family imayo sei le sau pi hi de in ayong le point khat le ni se ga ko ing kating nu me ka hi ji achu I macha pusal sanga ka hat lo na ding au pon assembly hi han lang parliament hi han lang khosung hi yang le thu khat na chu tu lai khan to period ahita in hi cha hi koi ma tha a ki kite talo lungel le idea a ki kite hin it is the idea that moves the world kitin it is a man's idea that moves the world akitipoi it is the idea a woman's idea a man's idea ani ni atin he hichi mi khat idea chun le se chung pumpi ape he atin hichi idea pa chu nu me ke yong kai the nang yong na hi the nu me ho ching ai thein a hin khan to na lam hian lang social politics ip yong le teamwork angayen hichi idea khat chu share ikibol khoma hichi a chu teamwork nga chu push ibol lai le ibol lo diu poi hiti hi je chun kanu me san pi ho ke thu khana ke chu I ma cha ka hi poi lang khanin ka ti na chu I ba mi te la tunin Manipur sunga MP kai mas nu me la a kai mas pen thing thang phai cham hi yong le kiti yong le ke push e na bol chu koi ham kim gang te ka hi je a kai ka hi poi kanu me san pi ho na sat ta push e bola hi chi a cho aji teu cheng convince bolwa chapa cheng atela ama pacheng convince ai bo ahin bolu ai le kai thei ke sum le pa ya kai ka hi poi ke chu hi chengai lu na pulen in ahin se ki pe do na sacrifice nu me ten anei sa hin chanei ki ti chu thi kapile ka nu chu ana sei jin chanei ki ti chu thi ma sat he na ti ji hone hi chi thi na ki chalo wa tu ni anu me ten cha nei ngam ho chun igam sung le inam dinga ta te iti wa le ibol dấu lâu đi bồi tí cái gã say no mà kít rong đấy cái pháo mình happy custom hi kasi bang idem jing win na hi wanga tu nya hi irrelevant hi wang masang la ya chu pule pa teu jong mi an ke ta uvin mi upa jong mi upa hinin an hin ke sa se lo wala anu la palung se lo poi na tu la he mi upa jong mi upa hinga hinglo mi upa anu la pa de he mi na pan anu la pa de he ti asu asa jong thelo ele nu mai bang chu nang bang chan nu na howe na long panga kap de tam de he ki ki na abang khat long le pusal khat chong pina le apina ki pa chu akichaina ta bang hitain abang pusal hong ki sa se thim ho chu apina ki pa ho ki cha hitain ti ta bang jong then tuin dem jong le hen henge khang hong chi ta to a chu ahong ki khel ta dung le ho jong ki khelu hi te ti na khat hin hi chi ki khel ne nu me ho jong ki nom ma jing he mi nau pa za ang phang nom de hen ong nom lo di pi pen jo ko ham them kha kha din kom khat proverb ki se na mi upa hin ki benglam su chip ti tai ma cho ong nom lo di hi fraction of the society hung hi tho de hin na am ho ko ma he pa nang man ho sa upa hi hen lang ka se in sung mi upa nang ma in na lungela anaute ho na ding anu me le se chunga pen khom pi nu me ho na dinga hi nang ma in pasal khat ni hin a amo ko ma thupi viewers ko ma thupi na nei num khat them khat mini khat min ni ne hin se pi mi piang sunga ka ga nei nom cho hele chon dan khan dana ya tu ni ringa hin miu pa hi na kilit sa pi lo ding mo pu na pa chu neu jo ho lung set na le chanu nu mi ho lung set na ngai lu na ni ding tin ka gelin na ma dinga ikitu mo naw lungel ki ba lu no hi ka vet ki na hi le kilit sa ji hi ni kilit sa na hin thun ga ki sei le neu be se tin
mi pi hon paten ngai win lang tribe level adingen tharu Kuki tribe mo hin mate tribe mo hin eni Kuki tribe mo hin hi chang thum tribe ho hin custom idei di ai bolo chon naw idei di ai bolo upa naw pa ki jana umlo hausa upa ki jana umlo hi chi hi bol khelo hin cho hi tu kal bol ta lo di hetin jong kain tim kin wen nam khat mina nam hu do ning le nam ngai lun na a hin khu phal ho dinga yong ka sei num chu inam chon na inam custom he hausa upan adi ta ajui ding tu le ben di ta ajui ding ajui lo ho ajui the ni wa isei pi dio ei ma kilit sa le ei ma powala yaw man ei ma force a yaw mana dan su ke ai pan lo dio ei ti yong chu ka sei no mi chan su kan te on et na bol num only 30 seconds ga end moment azovin ngai lu na phat le e ho culture hong ki sim tu tan tin chu number 1 a hin number 2 a hin tunia e ho he pusal litna society te hi win tunia ka ga sei nom choile tok so mo sayang kan sita women empowerment hi nume hon amang hila tameti ka ga sei tabang chun tu ni hin numei thanei na pa yong tu ni sei win i sei pau hi Russia chu piam ti ale USSR na umpa chu thanei na khat wi apel kelo hin chita bang chun khat wi khela khel ding wang ka dei pon ajowa ka se written record na hin i chon na lui pa hoi selin ko yutin chi chu Kuki te chon ne ti reference a itu che cha te win amu dingin ko yutin numei thanei na pa yong he 100% wang ka poi 30% tabong he modify bola GP thiam vet na ban step chi pha re tai chu ka sei no men so le I custom mo yong he even na he ala custom hoi hi na dinga hin khoki wai pu na hi han lang u pa neo zo thu hi han lang nu mei man le thu da man thu so le cha pa cha nu wa man thu ho yong hi 100% wang ti pon 20-30% tabong he sim hoya chu aki chi pi the yong le an lui pa is chiu le ki chain ti pai aban bana sti ma la lu phat he tai ti ka sei no men one time ma 100% a khel ding wang chu I chi khil kha du jong hum the hi ji chun a lui pa return hoiten ko yutin step by step ma modernize modify ikibol phat no he tai ti ka sei no me la sa ding 1 second ya pa mula pule ne na sei chu supplement ya sa ga ho ni de nume empowerment ki ti pa hi lang khana empower su nume chu abot ke ya wai po sa yeng de kiti hilo hi ai wan tu ni anu me ho nim ta a om hi inam khan to na ding le I society khan to na ding a chu tham khat moderate bola nu me ho jong hi tham khat empower bolding achi tiang chu le I custom and culture chu hoi che tin mi jo se ding a khan to nei ding chi pa cho hi nu me power bon ke pi yong cho pa chu phadi e poi ki pa umin a kha ke nong ka niam chaga erin ka ting masang la to he puin ama an he tu phem kha hi ona chi hon tu le khang chon dan tha he ta ama kon direct in abona hin tu na chi na du ta lo di ta ki bol thei lo he ipu pa te nom lo tam pi ta gradually thema apa khanga them phat lung ki heiding acha khanga them kha lung kot ki hong ning ti thema hing bo da khat ve awang chu thina zo awang chu nei te he on na se bang ima zo si boy na zo si ngai lu na wa azo thau thoi nu pa ki ka ki na na he nang inside hang ki na ngai lu na azo ngai lu na zo api pen he tv war so kom la sa kan se hin tin tuni ni khwa phi chadi hung ki holim na wa dang no na dinga hin sponsor hin tui te zong mo zo ki pa tho ki sein lam ka tui don ding ki cho ding wa hi le tam pi ta ki zo lau hin tui ne ki hlen diwin viewer so si ka hin te me he chan tui tan tin ki holim na tu ni khwa impact tv hin vezo sin na bonun mangpha